megalayapost.news. Ban kentiu iki kam than jing than ne ki kam snakti lang bagi sit ban ajing mentoi ki pai ba nang sosnong ka jalam Meghalaya nakalia katanat commerce and industrial jong ka sarkar Meghalaya rangkat ka jing trilang bat ka North East Cane and Bamboo Development Council Guwahati kala pelong ya program ajing kai ka ba arte volunteer ya ka balatip kum ka executive course on bamboo handicraft and utility product making ka badai lang ba ka scheme raising and accelerating MSME performance RAMP kene ka program ajing kai bala pelong hapo North East Cane and Bamboo Development Council ka balas nadu nyotrik ujamang aja absan bat lapun kutno hakar puai trik ujamang aja absan hakane sngi balapun kutno yakane ka program ajingkai kibor penyat jokane ka program kila samru iki sonot bagi tiar gitar ban snajing sna syaki absan ngut kibala pendep yakane ka program ajingkai Lasa kiru hakane sngi balapun kut yakane program daga jingdon lang UMS Omni Ningsen RISIT Managing Director ke NECBDC baladon langru do uba DM Sun Functional Manager ke DCIC Riboy District uba R lalu Industrial Promotion Officer DCIC Riboy District lembat kuik officer na NECBDC berkontubru ki R Pelaingut inong sya ajing kai ki balawan na ki district beper jong salam Meghalaya. Nai di keteng masuk di awan aku kali mau sedang blok. Wana ne ko lihat marga dev ka training na posino tinga sa wan no la dev ka training na posino aku ka training kino tre di mereka seputa ya kata kajing buka office pemen juga Kodesi, bersama apply na Kodesi nga wan sipom di ngalayo pom ngalayo di morte gi pidar baru ngalayo ati por ba mi ki scheme nga yo di pidar kania na mga bu kanega jaga tre yagi no tre gi trainer apo sinong kenba senten pom sulang selong pemen pai nga untuk le sapo berniat tole training mas makostal seman handicraft tole kipa tole training menilai persang ya time sang ya ulu sang kadu en kabut ke kabor jo kaji mentoi ala de nama ka men handicraft labu dapat mi kijing tan bu pel ki om ke biang mai khame mai ke mim ji ro tan lara kem biang ri kitiar ki om ke mimpi master bu ikine training ora kitiar ki bu ki bat tador ma thangi sanggu ria ki po ki bor ki ke ben kasap ben bu ki ria ki bu per mula ya ka dor bundi aki yo ki ha kerteng jonga di Shalam Stang awan po Yusen Jahil district te kejumentoi bangi yo ange tebun sin hingga dep subun kijing training mo tambah mi kwa badeban tip company aspang berkom thai tingi lawan hangne te hanen la doni kila hikayangi bat subun yo kijing toy bangi dan nang rukumno bangi haki don ki benta bangi panang handre di lawan hangne kila hikayangi ni lana ka Jakarta ka biang kijing hikai ru ka biang nadu ki bang jakasa ki penbiang behi baru biang lu kalau niwan training sini all du nimde mo ban du lane ban markane kadega bana du ba por handai por bangilang yo le semen handai ki long swang mo kila than kila imag jaga kan ni kom thai to mangiru nimde ki man pendu no ngide ban busa bikin klang bakan ne pateng la ka pateng te habaya dei bat kajing kamai te ho nila bagim nama bunsin yo order na ki company bakher tegi penpoy ki tegi penpoy ki margin ni saki makiru ki seo te kade ka wei kala ka bani laban kamai mo nakane kar kom thai te ki don ki exhibition ru bakher la dangi kwa par thai kin khoti nin salong kilong beni kum ki company mo ki khot ki I order tengi order te da ki don ki exhibition kin khot ki makiyangi nin lagen bande kata exhibition ru anang taru ni kamai kani ka training ka ba ngi pelong hakane ka North East Bamboo and Cane Development Council Government of India kade ka scheme po kade ka training ka bangi pelong po ka scheme raising and accelerating MSME performance under the Ministry of MSME
Di ya kan training ketika executive training on handicrafts kawa la collaborate lang daka Directorate of Commerce Industries Government of Meghalaya tingkat lang bat kanika North East Bamboo and Cane Development Council. Di haduk menta kenika training ngila perlong haka saw batches kasang lalu September arja saw but kani menta kenika batch ka saw but hawi ko ka batch kidan apsangot ki kena training kibuan na kaleng ka jelahi berawe nadu na Garo Hills, Gentle Hills, but Khasi Hills and Riboy. Di kajing toy kalong ba kumencong no ketika training ketika ka along kam advance kan dia kidi ngijit iki kena iki bahasa training lu kidi bela nang lupa ya kam but kiwan hang ni kiyo iki design ki prepare ki master trainers na ni ka NEC BDC ki bela experience ba ki NEC ki master trainers tu but kumju ru ki open kam ya kini ki machines kum kini ki soldering machines thamai ki bela develop hi da kan ni ka NEC BDC but kumju ru ki ban kam kini ki mold ki bela ki basna ki ba develop hi da kan ni ka center hang ni jing temu jong kan ni ka training hi bangi pelong hane NEC BDC pelong bangi nyilum lang yakini ki artisans ki ba le kan ni kam handicraft na baru kejelahi jong ka state Meghalaya hi nyilum lang hakani ka center ni NEC BDC kenang beginyo ikini skill upgradation ka bakam pair shu na ka ka ba ki jutrai malakas ni kumjuru ki design ki ba pair ki yo hangne but da ka ba ki collaborate lang pramaki let's say ka majuki kanong ka bakam ba ka ba internet bar ka ba kam ya dor MeghalayaPost.news